احنا سعيدين بمشاركتنا بالدورة العربية اللي بالجزائر مع أشقائنا العرب. يعني فريقنا الأردني فريق ممتاز، يعني احنا حابين انه لعبنا مباراتين، خسرنا مع تونس والجزائر، بس ان شاء الله مبارياتنا الجاية القادمة تكون افضل. احنا ادينا شغل كتير حلو ومع تماريننا يعني عن جد لعبنا لعب حلو اوليته. اكيد صار عندنا ظروف وفي وحده منا اصابت، بس الحمد لله ادينا شغل وان شاء الله زي ما حكت رح نأدي حتى شغل اقوى مع الامارات وقطر ان شاء الله. احنا لونطام دو ماتش ما بديناش مليح الديبي، احنا توجور عندنا المشكل هذا، مي ومن بعد اللعيبات عندهم خبره في هذا الشيء، ينجموا يعاودوا يولوا. كانت مقابله سهله، احنا رانا ديفيكتيف ندوروا في اللعيبات باش كاع يلعبوا وان شاء الله من النهائي ان شاء الله. C'était une équipe respectable. La Jordanie a combattu jusqu'au bout. C'était un match gagné haut la main aussi, mais notre objectif est la première place. Du coup, on n'a pas laissé des autres remporter plus de points que ce qu'elles ont déjà remporté. على المباراة هذه درنا خدمتنا، ربحنا 3-0. بريبارينا الماتش هذا ولي ماتش واحد اخرين ولي ماتش الجايين ان شاء الله نلحقوهم فينال. Inch'Allah, l'objectif c'est d'avoir la médaille d'or, Inch'Allah. Donc on va jouer match par match ونربح Inch'Allah. Voilà. أنا فخورة ببنتي بزاف وتحصلت أخيرا على المرتبة الأولى كأحسن مهاجمة إفريقيا. كانت دات ان تروفي. Je suis toujours fière d'elle. Bravo ma fille.